LV Entertainment clear tu te chibai le vekule Love Destiny season 2 fia fai tha kala mu lo wangin the movie sang ni som ni pani mi zok he inen hole phot teang he film he Love Destiny season 1 chun zum na ni lowa in zum na ro cheten nei tho wangin endan kan lo thiam mai donia kum sang ni som ni pakhat kuma tlangwal pakhat thai le sap thlapol metha sachuan apile pu te ro thil nu chia ang te chu papakhat ne na shal vekatuma ashal zong mai na topa silai lui tak shal turam le lau mai le chu arin ai de an lo ngam tau wangin aduam bel zela hero adang lambi ka ni te ama pona sia ta wangin api ne na dilve phota thatringa ti chona pi thlana avdil ngal shali phallo ni choni phallo ni te lolan tirang che tia metha san pi boral to ne na ashil nu rei vak lawa kho lo dur khupa ki ta vam lo rok sang ta khovel pona o kin nilam tur lai mutatlat maile chuti rol chona bom ken chunga silai po alo eng vet veta a phor chua che chuan anung lama thil om te po alo in thlak dang lam zeu ngal makti tak chunga om lai chuan asilai ken chu thunun zo lo khopalo chen sain a met puak thuaya mit kapkar leka about a mak maile anu re vaklawa ni lo lan le che chuan metha sa chu mundanga de lo om mana om na ngai om le thei ringin asilai chu a han met puak le a om ziam to reng lo chu wang chona pia local lian tak chu awapan topa kum sang kha zariat somli pali ratana kosin lal hun laya de lo omani te alo lang ngal heti hun lai hian detale karke te po midang dei fa Bopa Leh Gaysoni ming choin an lo piang non ve le a amai ro chu bopa chia hi khwanu ruata ain ngat totlat mai le achan ya lang taber chu amu manglama kum engam za chu atak ang me karke te lo mu to wangin atana khwanu ruata angai to pa karke te lempo amuang thlapin na ziak thiam hlau mai chuti la chon bopa chu anu le paten anu puitur Gaysoni anlo zon sakchu kumli nuwa muto sham turin lo tia bopan ala mudu lo ta ka chuan anu chu beidong na trapta anu trap mel chu na ril ru khoi ve deu nge ni Gaysoni mu chu bopa chuan rem ti sak shama ma se Gaysoni te nan vakal nuwa ama Gaysoni chu biakin lama lekha zirdei wangin lawom lo tlat mai le chuwang chuan anu le pa te hne na bopa chuan nalam thila aboi em wangin nupui nei la du lo thu sil tapmia mai le chu chuan Gaysoni nu chu atilung oi lo hle a heten nei turan in nor lui chan hi chu nupui pasala midang nei chuan tu le fa thlakal zel turte an nei thei don lo ni te an rin wang ane chuwang chuan Gaysoni pa pon Bopa Leh afanu Gaysoni te chu in nei lui tir mai dua ma se bopan mai chedang mangai nei thu sil vele Gaysoni nu le bopa nu te chu anin an khum hal tongkam na takin mun le muna anin vin thuai nu chuan Bopa Leh Gaysoni te nei chu anu le pa te ve chuan an rem ti to reng lawa chuwang chuan bopa po thoveng takin om thei to hlau mai ti chuan in lama hongal mai lawin kong laka lem lo chang te chu aven ve phota ama loka Gaysoni le achia lo nu pakhat pipiti pon an lo en ve reng mai le lem chan mu no man ti lo wanga Gaysoni phun nu chuan an nunga thu bopa chu atilung oi lo hle a tong to lo sham tura ti che chuan Gaysonin tungeni ashe du ngal chuwang chuan achia lo nu chuan en zewa mi bachalo ve tak ne thu Gaysonin riat nuwa abeng lo hup mai turin sil tir mak mai chu vele bopan aka chip mak zok turin lo ti vele a Gaysoni thin rim hoile che chuan bopa mit no te po alien zual so ngal kum som chok te meu amu manga a mai chelo mu thin karke tiang chia kha ani wangin alung phu po adang lam veka Gaysoni pon soitur shelawa en top nu rei vak lawa achia lo nu pipichu ho pui dai tum ngal chu vele bopa po thawin Gaysoni te chu zuya aming vazo troi mai aming dik tak shil talem lo chuan
pasal hual Bopa ti ming pu nei thu pipi chuan lo soi saka chu vele Gaysoni ni le ni lo Bopa chuan zot le ngal chu tatak chuan nu pa hual ni ti anin hre ve a Bopa chuan thir to na samai le achan chu anu le pa te hna anei du lo thu alo soi to wang kha nia anin nei tur thulani dan vel Bopa na shil che chuan Gaysoni chu alom lu tuk ringot chumza chuan Gaysoni nei theina tur konga dap tana in labon mai apute phu a hna chanpuina dil ngal chu vele apute phu a chuan ai te doi thil kai noi a zong te zinga pakhat che thang turin tia kritsana kali doi bu thlan che chuan a phal le si lo chuwang chuan kongom chun ama thil nei ngei mai chu mang turin Bopa chu tia kanu te mur mo tia Bopa na zo vele nilo I thin lung kha lom tin atuk zinga tang Gaysoni chu Bopa chuan a vahel tana Bopa nui khi ver mel Gaysoni mu che chuan chak mang khenga longkar tu ne chia hlopa chu a hril ngal chu ti chung chuan Bopa ten an phak thei zela Bopa nui khi vur chu mu nuam veu ma se Gaysoni chuan ngei mel dai mai chu wang chuan Bopa zo kai nuk do theinan pipin Gaysoni chu sual theyang beralan tir thataringa Bopa mu lai ngeya in ben tir tumta atira chuan Gaysonin a hre lutuka ma se nuwa a ben che chuan na veu ma se Bopan alo mu man lo chuwang chuan Bopa lo mu ma chu Gaysoni chuan beng chara chu ti chung chuan Bopan ala zui zel thau mai le chuwang chuan sual theyang beralan du toin Gaysoni chu thinrim dera anti darti Bopa chuan lo hai lo chuti la chuan biakin chunga puithiam lo thu chuan Bopa chu biakin sang sakshina wangin alo hre chata Bopa ne nanin biak lai chuan Gaysonin lekhabu lo dil chen mai le chuwang chuan lekhabu dan bom hon na tur chabi la turin puithiam chu pindan danga kal deya chumi hlan chuan Bopan kum engam zat mu manglama alo mu thin lai khuan ruat anga angai dan le amu manga mu thin ang che ni ti hria se chuan anin hol na po a che chat lo tur thu Gaysoni hna chuan hril ngal chu vele khuanun in nei tura arwate kan ni ring mo tin Gaysoni chuan zota te reng mai tia Bopa na chan nuwa pianon le hun lo hang mai donia Gaysoni chuan tina kalsan dai mai le ti chuan hun te liam zelin an khwa sa phau long lian turu zen mai chu alo luta chu Gaysoni le pipitepon en chakin an kal ngal long lian en tur mi pui kal khom te zinga chuan Bopa po alo tel ve renga achan chu he long lian lo thlem pui tu Mr. Hunter tenen anin mu ngai wanga ne anin biak fel dan chuan long lian hi dollar singa lai ni ma se lekha dollar sing ruk sang sari la ya an lo ti santa ka chuan an lungoi vak lawa Bopa pon longa soi chiat lai takin Gaysoni mu fu le thlat mai le chuwang chuan na angai to na sen theinan in P5 turin an hotu pa chuan tia long en dik turan hril nuan kalsan ngal ma se en dik marchet in Gaysoni long en uluk lutuk tuat la lut mai tura mu che chuan Bopan vachan vatatuma ma se me pakhathian lo kai sakmana wangin Bopa zok chu tuat la por mai le chuti la chuan Gaysoni lo patu chu atir lama lo lang to metha sakha alo ni renga atong kam mandana hria che chuan karaketi lekhabua chiar kha Gaysonin a hre chuak ta ma seng ma soilo na kutliam tuam saka an maloka hu chep chu uploading Bopa chuan thik na samai le chuwang chuan metha sa silai thlaupo lo char khalin anena diktak le silai nei dan vel ta chu azota metha sa chu aman veringot mai chutia manta ka chuan police point ni lo kha chuaro tin Gaysoni chuan choturin lo tia chiu mai tumma se silai thil in zia ka mu chuan Mr. Hunter ta ni ti a hre thei ngal chuwang chuan metha spon Mr. Hunter pe ka ni dan sap tong ngati na soya Gaysonin ale lin sak nuwa Bopa chuan oilo na samai le chuwang chuan ipte vela dap sak le a tarmit le mobile phone phor sak che chuan dal thome mutin Bopa chuan aring hlal tul tula aman tir vele Gaysonin atuka anin hmuna hmun tur hril pain asilai po lo ken sak tur thu sap troin hril ngal achan chu alekha buchiara mobile phone alo mu to wanga ni mela
chuwang chuan tuk zinga Gaysoni le pipite chu thilpeng nen Bopa nu nena ngaidaman vadil tatlat mai le angai dam dil nuwa sap zunga chu anin tir le a atira chuan du lo ma se tak satan that thu Gaysoni thil vele ain sak china ain tuilai tak chuan fapa Bopa pindan lama Gaysoni chu avalu drungal metha sa silaya thurung na tur oma azon na lama karketi lama zia amutewa makti taka en ko lai chuan pon lama Bopa chuan anu le Gaysoni chehlo pipite lo ru lu tuk chu alo mutlat mai le anrui to em awangin Gaysoni po apindan lama lu thun lo sila alukham noi tanga silai thuru Gaysoni lo phor vele Bopa chu alo lut veta Gaysoni tingai na shelo chuan lo tin to pa ma se silai mu am lo ba ka metha sa silai khani lo thu Bopan shil tatlat mai le chutatang chuan man tir ma sap tonga shil kha a hrethiam chia chuwang chuan karketi le khabuzia tanga mobile phone chanchin le thil tam tak chanchin a cher zong zong zo fia theinan silai kha ma mo thu Gaysoni chuan shil ngal ama mong chuan Bopa nen biak in lama anwak muwa karketi le khabu lo in zia danang chuan kumsang ni sompriya tatanga local ani thu Gaysoni shil vele methasan sang ni somni pakhata tanga local ani thu shil vele a chutia soirwal chot silai manga alo om thut dan le sap tonga thiam big wang le asum don thiam em wangin Mr. Hunter noya atho theidana soitel boka chuwang chon Bopa pon kumsang ni somni pakhata kirle mai turin lo tingal voitam tak kir tumin malama se athei to lo thu metha sa chuan a shilya chutatang chuan okin nialem lai taka silai me pu chen omzia nei don ani ti aring thiam hlau mai le chu vele okin nialem hun tur chu thiam tura Gaysoni rin pui thiam chu anwa pan wata tlatni nuwa ahun lo thlen tur thu an hria che chuan metha sapo alom lutuk ringot aho thei don ta ga chuan bom chunga lekhabu pakhat chu Gaysoni chuan cher tir china hun lo lom tur chanchin karketi zia Mr. Hunter le pui thiam chanchin lo zia tela cher che chuan Gaysoni pon cher ve ngala ma se pui thiam chuan a chanchin chu cher tela du chi alo nge ni alo chu sak mak mai le ti chuan lekha budana bom po akal maka atuka Bopa chu an how tu te hnung zuin lalfa pan vap munga ya achan chu Mr. Hunter long lian lo ken hi in daw long atan po man the ni wangin leitiran lo du ne ma se lalfa pa chuan long thata kan irin lo wang le tawati e ma wangin alo du lawa athan le than lo chu ama nge fin fia turin Mr. Hunter chuan ti ta chuti chung chuan fin fia kher du lawin le tum lo thu shil nuwa lalfa pa chuan kalsan maka chuwang chuan siam ho chu mi bum manganga ngain Mr. Hunter chuan in daw na chaw chua po adu to mai le chu vele lalfa panena an long that zian ko mu theinan atakang chia chia siama that arin thu Bopan alo shila an how to te pon in sathiam takani thu lo soi pain lalfa pa chu an min thai an rin thu alo soi ve ngal an zawain pom tlan thei ta ga chuan Mr. Hunter te long lian tak thir manga siam lang thai lo tura lalfa paina ngai tlat ang chia chia chu Bopa chuan siam tuma asiam dan tur vel le ma zia laya Gaysoni le metha sa te lowin kom chuan angai tuanan la peng tlat mai le chuwang chuan ring deuh deuh pen ena chuak taw maka hun rem chang mu vele metha sa hne na Gaysoni chu adu le du lo Bopa chuan a zota chu vele len chuak pui ta na du thu metha sa chuan thila len chuak puya tin Bopa chu athin rim tlat mai le chuwang chuan kumsang ni somni pakhat hun lo lam tura chuan nula le tlangwal te len chua dun arem vek to thu metha sa chuan a shil le nga langa ya Gaysoni chu Bopa hian a du ve hle ni ti a hria ta wangin a bem thluk theinan metha sa pon tran pui tum ngal ama saina tar mit dum chu abun ve turin pe phota atu ka tangan long lem siam na muna Gaysoni mulai ngein Bopa chuan abun ve tlat mai le ma se Gaysoni chuan enga bak lo ngei lo mel si chuwang chuan metha sa shrilang zelin Bopa chuan a chai deuh ngat ngata ale khabule tuiman turba ka along chuan a thleng pangpar moi te rauh te da sak chuan Gaysoni chuan alapal zam thei maya
achoi tur le zela alo phum sak nu chuan in sum zo to lowin apangpar phumang tham khatin vavum thuaya chuti chungchon metha sa shilanga malak zela tum thau mai chuwang chona tuga ati tur te po bopa chona vati sakvela anwa ale khabukayo ai te po avakeu sak level ati mama deu nge ne Gaysoni chu alungoi lo le chana atu ka tangchon metha sa shilang anga ti zela du to lau ma se malak le dana shil che chu umzia nai ring rudeu nge ne metha sa soyang chuan Gaysoni chu aboi san zela metha sa ti tir vekani te Gaysoni chu shakio mai se chuwang chona topa metha sa jok chuan ai tura ai sakta daya bopa chu alungoi thei to reng reng lau ti chuan hun te liam zelin sa phau long lian ang deuh chia chu Bopa Leh thian te chuan an siam ve thei hlawa ma se lal fapan en tir ma en dik phot an tum chia chuan thil fel hel om te bopan a hriat chian rualin a puak thruai mai le bopa pon among tama liam na ta ka tor pha chumi za chuan doctor thiam tak bread lena thui sakal chuti lai chuan a thopui te pon an lo bi thlave kara Bopa Leh Gaysoni chu atu ka tang chuan an kalna pianga an thil mule hriat mangin anin chei zeu zeu to mai le chuta tang chuan an omdun kher lo poin anin ngaru ve thei to hle a ma se ni khat chu ataka mu ma dei to tanga nupui ta na du thu metha sa hne na bopan a hril lai chuan an pia loka Gaysonin lo hrefua bopa mumang mi chu Gaysoni chuan a thik tantlat mai le chuwang chuan zana anupui ni tura bopan a som po chuan manglama mu thin an wang chawa nei du ni chuan in nei du lo thu Gaysoni chuan hril topa bopan chan ngai na hriat lo wangin metha sapon tanpui ngai na waka hreto bik lo ti chuan atu ka an long siam chu lal fapan wako muwa a that zia baka bopa thil siam thiam zia a mu thiam a wangin sa phau long chu leisak loin an ma ni nge ya siama du zoklat mai le chu vele Mr. Hunter le a hoten in dawan cho chu men lo wangin Bopa Leh apute chon lo fa pa chu leitir sham danan ngai tua chu te chung chon sa phau chu lal fa pa chon lo hlau lo na samai ti chon zan khat chu Bopa Leh chu lain longmang bung rotol rulai drin hlelom taka mu fuwa man mo takin biakin lama pui thiam va mu tum ngal ma se lo om lo wangin Gaysoni hne na karke ti lekha buzia athil mu ang inziak loka om lo a hriat du thu bopa chuan hrila pui thiam om lo ma se lekha bu chu a hriat puina lova cher saka du tlat mai le ada thana line hon chia chuan alo om lawa min an lo lak khalp man ani ti bopa na hriat thiam rol chuan an hma loka mi pakhat lo tlan che thuta an nuan man chia chuan metha salek lo ni reng mai le alanda chon bobang thon karke ti thil zia tanga thil hriat tura om lo be se ve a achan chu Mr. Hunteran an long an lei sak don lo ti a hriat ta tang chein a then rim wang alo ne ma se bom chung le khbu chu Gaysoni chuan ena thataring lowa chuwang chon metha san vot la ga du ta votam zia po Bopa Leh Gaysoni te chuan thelo ma se lek bo cher du jong ban pharang o ti vele Bopa Leh metha sa te chuan an ban an phara Gaysonin ama vot khat chiap mu ta ka chuan karake ti lekha buzia chu an chiar ngai tatlat mai le chu ta tang chuan vot om zia po an hre thiam chia metha sa na an chiar che chuan thil poi tura angai alo in ziak tel nge ni trek lak rik dur wala Gaysoni le Bopa tein ko hlanin a chiar lai lekha phek chu alo potla zewa enge mema an zia lo thu soi ta ka chuan bopan Mr. Hunter chu en la turin tingal ati angina in thazui zela chuti la chuan an bungro da khom na lama Bopa Leh apute phua chuan man lo lak ve ngai tlat mai le check in chabi kol ton khon thluk top line Mr. Hunter lo zur tu metha sa chu lal fa pavek tu mai kor voin lo man chuaka ma se noi thokani thu soin Mr. Hunter chuan lo chan ngal chuti mek la chon check in lama Bopa ten silai le ral thom sang thing ram chunga om chu an lo muwa lalfa pale Mr. Hunter te chuan in phiar ruk nan nei ti an hre thiama lelama metha sapo
Mr. Hunteran zuiru kan ichan shreduin kalhuma lo votlat mai le thina kawtlanga din meu chuan methasana silai phorchuakin anina le hun lo lom tura tanga local ani thu asoi chuak veka chumi nu chan Mr. Hunter pon din mun sang taka chel theinan aru kalal fa panena lo tho hau reng dana shil ngal chu vele lal fa pathu anga om chuan hera matang no chuan I tur thu methasana shila Mr. Hunter chuan ring zawlawin achua san nuwa kongka kalnan mak mai le atuk chu okin ni lem ni ma se methasa chu achuak thai ri si lawa mangang taka kongka pui ben vak vak lai chuan Gaysoni po alo lam hil thai reng reng lo bopa lo ngak lei war ti ti deuh thoa ti chuan jing khowar vele methasa na pindan kongka chu pon lam train bopan alo han sak thai hlau mai le chuwak chuan methasan lom takin lo kwa chata Mr. Hunter kalkhumani dan le athil ti tum zong zong methasana shilvele bopa chu Mr. Hunter le ahote dang turin longlian omna lama pan ngal avathen vele en thlak pa chedlak dana zon lai tak chuan sapho obena hnuaya om thut thei din muna an din thu methasan Gaysoni hne na lo shilvele a chu vele Gaysoni chuan nu le pa te chu hre chuakin methasa po thlaliam du viau ma se tlan hota zok dei mai le chuti rol chon bopa po din mun lo oma adinga nei ti a hriata wangin anu le pa te chu chanchen thil turin a chia hlo nu pipi chu atir hota zoka bopa kana longdian chol mun lam chu apan ngal avathen vele Mr. Hunter thil ti tum chu danatuma ma se thei do lo ti a chiana wangin methasan buara lo khum tir dei mai le mundanga pomson an tum chia chuan an nam si paitan an lo dang vele a lo thei lo Mr. Hunter chu methasa chuan a thale ngai ta ti chuan thla nuwa Gaysoni nen chuan lunga phuar ben ni ngala an siam khopui banglam hoin an lai pui te pon herem tlat mai le an herem vele Mr. Hunter le asap thopui zong zong te chu lalfa patelam chuan phatsan le sin an man veka vanei thlak takin bopa po lunga chuan alo om ve te lo lang ngal an khopui lam hoi zonga an da lai pui po ka chua men tum ta ka chuan bopan malak vada na ngai tua charchara an de kan nuwa pu chua ma chen bopan shui zen mangin lai pui chu alo koi her chau vaka chunglama puak chau durin anom na long bula tak alo tla puak dur mai le chutia pu lai chuan bopa pute pon lata ka tren lo en na ya Gaysoni le methasa te phor be na shui po bopa chuan va phel sak ngal Mr. Hunter va phel le tuma an pan lai takin mai korwa lal fa patalam tang chuan lo ka pa ma se Gaysoni zara tuma fu lo chuwak chuan mai kor le a ho te chu methasa le bopa te chuan thei top chuin an bei ngat ngata chutila chuan Gaysoni pon long chu herdang lamalo tum ve tang mai le vanai thlak takin sawa ek zara methasa chuan atum pui pa chu longa train klot la thei hlawa Gaysoni han pui ve ngal bopairo atum pui pain man ro lo man zela wangin alo la ne thei reng reng lawa ma se lai pui dangan ka chua le ma chen long chu Gaysoni le methasa ten an lo herson man hlau mai chuti lai tak chuan okin nilem tran don chia bopa tran pui tura chuk methasa pon mai ko ra chu aduina khoi thei big lo tlom zoka tanta ka chuan nunglama train bopan tarmit dumalo bun tir vata achet boy lai tak chuan mai kor phel phokin lo nek throi mai le anrin nang lo takin mai kor chu sapa lo ni ve renga chetra thei lo turin bopa chu a khoi shrep nuwa lai pui po herrem lein kho pui dai dana bang chu ka dar ve ka tum le ta ma se vanai thlak takin bopa putian a doi thu cham mangin lai pui de kan na tur mai al chu alo chem hlum zela anu re vaklo athu cham tur chiar thiam chi alo nge ni a chem hlum thei to reng reng lo ma se Gaysoni methasa phone in alo vom tlak sakman hlawa chuwang chon Gaysoni po din mun lo ma ading le tlat mai le chuti mek la chon methasa silai po okin ni lem tran to wangin alo eng le phet pheta Gaysoni lo chu sak vatin misual pa zen so muk lai chu atin ngal
asomuk nuwa Gaysoni ka chia chuan thliba ka thochuak lawa amu lo thun thei hil wang le kalo ni reng mai chuwang chona bulatang bukin zen chu asomuk le ngaya aboi pui lai chon Gaysoni silai chu bopan lo von pui ve ngal vanai thlak takin misul pa silai lo me puwa ma chein Bopa Leh Gaysoni te chuan an kap man hlawa lui pui laman thlak nu re vak lawa okin nielem zaule thlap mai le chuti lai chon tui pui chunga thlatel ve Gaysoni chu karake ti taksa alo har chuak daya ale khabuzi alai te chau ni lo ama ngei po karake ti angin an hungal chuta chon karake ti taksa chunga om ve thau ketsura ge chanchin po alo ziak tela heta tong hian Gaysoni pon bopanen hian khuanu ruatan ni ti hrethiam ve thei hlau mai le chuwang chon tap zoi zoi chun te tanga bea chuti la chon Gaysoni chu mitha sale bopaten kai tho tumin anlo mang ang na samai le shle ma se Gaysoni ka chunga boru kham lu ngai ta ka chuan bopan ham mai nga ya anu re vaklawa alo har chua che chuan bopa chu Gaysoni pon atana khuanu ruatani aring thiam thei towa ti chon ram hnoi lama kritsana kali doi thu cham mek pon lalfa pa lo phiar tu bopa te hau ta pa chu alo te hlum ve ngal heta tang hian lalfa pa le Mr. Hunter te hi anlo thok dun mi alawa Mr. Hunter hian lalfa pa ai o ngai bopa te hau ta pa hi alo thok pui zo ka ni ti a hriat thei mai chutia boina lian tham tak an chin fel ta ka chuan Bopa Leh Gaysoni te po anin thathen le photanga ya Mr. Hunter po rin lo tura rin na wangin no chua mai mabaka manani don tlat mai le chuwang chon mitha sa chu atule fate zinga mi anga ngai thei to in lom thu shila a hole thainom chun asilai ro bopan luya ati bau thu lo shil ngal chuti chungchuan silai chu khuanun heta bau tura adon lok anga mitha san angai thu ashil maya fapa fel takini tipa bopan akwalai chuan ram hnoi lama lalfa pain Mr. Hunter le atho puite dral thom thuruk chu anlang mutlat mai le ti chon karke te le khabuzia zong te po anei tu tur dik tak nia puithiam in a hriat Gaysoni hna abom chapin lo hlana Gaysoni chuan chiar chun zom tum lawin thangthar te tan an tun din mun chu karke ti anga zia ve tum ngal chuti rol chon puithiam pona tumang che chu alo ti tran der to bika karke te zia lok angin Mr. Hunter chu siam ramatanga no chuani nuwa along lian chu cochin China tuna Vietnam antia aduang za thlapina hral theya mitha satan lukhum le silai eng theyang chia kha anu chia tlat mai le ti chon tu kha chu Gaysoni tho vele tukver tangin bopakal liam chia chu muhmana anu le pa te hna nupitan lo dil ma se apan lo nardan Gaysoni hna shilhlanin Gaysoni chuan bopa chu awum zui ngal lunga mai lo wanga ngai na hriat lo lai takin karke te chia hlo te pahniang chia yemile phini te anlo lang ve hlawa aduain an kar chak vak lo nge ne Gaysoni chuan thapui chuam mem kar pui ve ngal vanai thlak takin bazara bopa lo chuk ma chein Gaysoni chuan mu vele alo kau vaka bopa po hoilet vatin Gaysoni mu chia chu ading chuaka abul lo thlen vele lom na samai le anin bula pang part la charkha bopa chon lo pele ngala Gaysoni pon tuyan tlak dun nuwa alo har chwale ma khan detale karke te te nu pa nga ringnun lo man dun to dan a mu thu a thil ve hlau mai chuti rol chon phinile yamite po anlo lai rule e ma anu re vak lon kal yam le ngal ti chon bopa pon ataka anin ton ni tangin mumang lama karke ti mu to ngai lo thu soi vele a atopa antule faten nu pain koprengan ni ti an mu theinan puithiam chuan thalak sakalo tum hlau mai le mase bopa chuan an tharau hip chu sakal hlau wangin angam chia lawa a hlau zia hrethiam tu Gaysonin itlarawan lak chu rolin ke po min la tel don tholom ka kalsan lawng che tia anem nuwa bopa pon waisen na nei pha thlamoi takan lak dun nu chuan atop ta ne hekrit sana kali doibu hi kamumang lama ka ven him thailo thu shil hriat kania chuwang chuan heta hian kan phum mai ngai don ne ti chuan kumsang hi somni pahnia
an lai chuak le a hun man nuam le